clear to te in zavain chi bai kan buk le cheu tuntum kan video a chuan India ram Ministry of Health and Family Welfare in portal siam thar hospital online registration system ORS chungchang kanon seidona India ram a hian dam doin chi sang oma chunga chun in entir tuna kan kaldonin thui tak in thlarte angai thina tuna hi chuan India ram hospital lar zual than khat bikin Delhi te Kolkata kan ti te le Mumbai te poniang chu India ram khopuilian zual zoka hospital ate chuan kan kalma in mani omna hmun atangin online in registration OPD card chi kha alang hal thayani chumiti dan vel chu tuntum kan video hian kanon tilang don ani chu wangin channel himin lo subscribe sakla video top thlang min lo en sak turin le tam theang ber min lo share sak turin kan gen ma sa che ama sabera chuan Google a chuan ORS ti taipanga ORS patient portal ti aron langa chuta chuan ni lutang ti chuan ORS patient portal ti churon lang ta a heta hian i click anga in register na tur kha aron lang mai don ani ORS patient portal ti kan click anga ti chuan dashboard aron lang ta a heta hian he registration hi online registration system ni a India ram sarkar Ministry of Information Technology ina asiam tin Health and Family Welfare Department tenena antran kopna atang an siam ania ti chuan appointment ti te dashboard ti telom ta a portal a hian entur chi sang oma appointment te dashboard ti te tin dashboard kan click phe hi chuan mi engza inge he portal hmang tangkai to ti te po kha entur omani ti chuan appointment ti kan click anga online registration hi a step hi tambak lawa verify your self using mobile number hanti te tin choose hospital department ti te select date of appointment ti te verify yourself using Aadhaar number ti te tin get information SMS ti te nita a ti chuan online registration ti don chuan mobile number kan chulu tanga chu mobile number kan chulu a chan OTP lo thlenga ti chuan kan process the don ani ti chuan mobile number kan chulu tanga ti chuan hemi mobile number kan chulu nuwa hian a hnuaia captcha hi number aron inji ang che hi apia hian kan type le anga ti chuan captcha kan type zo to nuwa chuan submit ti kan click ang ti chuan submit ti kan click nuwa chuan kan mobile number da khan OTP lo thlenga chu OTP chu kan chulu anga chinangan soi takang khan OTP hi lemahan nga deuh te po ngai mai theia mobile signal azirin le engemaw server awang te poin wangin mobile number kan da OTP kan chulu nuwa chun process ti chu kan click leang chumin huwa chuan I have Aadhaar ti te I don't have Aadhaar ti te ron lang ta tin already register ti te kan line register lawa Aadhaar card kan nei bok ani chuan I have Aadhaar ti chu kan select mayanga ti chuan damdoi in omna mun state thlanna tur lo om ta Delhi kan select chinanga Delhi a khan damdoin chi sang lo om ta kan kaldu na ber kan select anga tin khoi counter ange ti te kan select le anga ti chuan khoi department nge ti te po kha select tur kha omani ortho kan ti te tin kan sar lampang ti te khalai kha chu kan mamo dan le kan kaldu na jir khan kan select mayanga chu kan select felvek nuwa chun uluk takin kan enanga kan kalna tumna turle appointment kan du na mun kha alisa hena ngei MT lai kha appointment kan siam dona hian uluk takin kan check turani chumin huwa chuan engkim kan select felvek kan check felvek to nuwa chuan proceed ti kan click anga ti chuan next page a kan ti le zel tur kha aron lang le zel donani ti kha kan seidu boka kan select felvek nuwa chuan proceed ti chu kan click leang proceed ti kan click nuwa chuanin kan kaldu na mun a appointment book na tur aron hong ta heta hian a hring ani chuan thlakha chung zelang kha aron hong ta heta hian a hring ani chen available ti kha ni maya appointment book thai ani ti kha a chiang renga ti chuan kan met kwal velanga lo appointment lak thai lo ani chuan appointment lak thai lo thu kharon lang le maya boina turu tu kha om chong lo ani lai hi ulu takin kan kaldu na ni le kan kaldu na mun zir khan appointment kha abukin abuk thein abuk thei lo ve khalai kha engemaw wanga
lung nu lutuk tur po kha ani chuang lo ni ti kha kan soi non le du boka ti chon tun tuma video kan muang hianin kan kaldu na Delhi a namdo in a orthopedics ru lampang entirna turatan appointment book kan tum chu online booking kha aruak aslot arua lo awangin state danga kanin son le chinanga chuan luktakin helai kan enanga ati vel dana hi boilo turin kan chian kha angai ani ti kha an soidu bokani ti chuan Delhi a kan kaltumna khan appointment book thei tak lawa chuan state dang Manipur kan select china Manipur a chuan Imphal hospital tha bera an soi RIMS Regional Institute of Medical Science a kan click le anga ti hian kan kaldu na niya khan appointment kha book na turin slot kha lo ta lo sing ta wa maya ti chuan kan kaldu ni ber kha kan click anga proceed ti kan click anga ti chuan Aadhaar number te kha kan chulut le do na ni he RIMS hospital hi hospital thade mai Regional Institute of Medical Science ani awangin mitam taken an pan thri na ni ti kha kan soinon le duwa ti chuan proceed ti kan click nuwa chuan Aadhaar number chulun turom ta heta hian Aadhaar number kan chulut anga ti chuan hnuai chia captcha hi kan chulut le anga ti chuan chumi nuwa chuan consent tik tur te kha om ve a karem ti e tha ka ti e kapome ti na khan ni maya ti chuan chumi nuwa chuan Aadhaar number kan chutlu a Aadhaar number kan siam lai kan mobile number register a khan OTP lo thleng anga ti chuan chu OTP chu kan chulut le turani OTP kan mobile phone na lo thleng kan chutlu nuwa chuan captcha ti chu kan chulut le anga ti chuan captcha kan chutlu nuwa chuan proceed ti chu kan click le anga ti chuan Aadhaar database akan select awang khan Aadhaar card kan siam laia kan mobile number manna OTP lo thleng kan chutlu nuwa chuan ti hian kan kaldu na hospital te appointment kan book ni te ngarlang ta book an appointment ti kan click anga te chuan appointment confirm status arun lang ta ta hian confirm ania achang chuan Aadhaar card kan siam lai kan thalak te po harun lang ta ni ti chuan print receipt ti chi metanga receipt kha print theina lo omanga chu print anga ida tha anga inen tir tu ri kal ni appointment book ni a kha ni kal mai don ani namdo intrin khat portal a phei chuan helaya hian OPD card man kha online in apek thei ngal thina Manipur Imphal tuna damdo in kan book me ka hi chuan ti thei lo ani ti chuan damdo in dang kan han try le chin anga mani inzirna tan po hela hi uluk takin kan lo enzel don nia ti chuan chumi hnuwa chuan portal a kan lut le anga appointment ti chu kan click le anga heta hian atira kan ti danang tho khan kan mobile number kan chulu tanga chuan mobile number kan chulu nuwa chuan a hnuaya captcha hi a chulu na tura hen kan chulu le anga ti chuan submit ti kan click anga kan mobile number chulu a khan OTP alo thlenganga chu OTP chu kan chulu le anga process ti hi kan click le ang chumi nuwa chuan phone number kan chulu a chuan OTP lo thlenganga OTP kan chulu nuwa chuan process ti kan click anga chumi nuwa chuan I have Aadhaar I don't have an Aadhaar ti vel kharon lang le ta Aadhaar card kan nei chuan I have Aadhaar ti kan select anga ti chuan kan state kaldu na kha kan thlang anga tuna hian Meghalaya kan select anga Meghalaya adam do in chi rang jinga khan mizo te na kan hmel hret lar mai Negrims ti kan select anga ti chuan Negrims a khan eng department bera nge kan entier du ti kan select le anga ti chuan appointment date book thei ho kharon lang ta a hringa injia khi a book thei ni slot all ni kan ti khania uluk takin kan select anga kan kaldu na ni ber kan select nuwa chuan heta hian damlo inen tir tur kha Aadhaar card number kan chulut anga ti chuan chumi nuwa chuan captcha kan chulut le anga captcha kan chulu nuwa chuan ama po kan soi fu thinangin an hoya hen consent tik tur om ta karem ti e ka Aadhaar card ka thalak te kan details te man karem ti e ti ne mai chumi nuwa submit kan yanga ti chuan Aadhaar card kan siam laya kan mobile number a kan OTP aron thleng anga chu OTP chu kan chulut anga ti chuan captcha hi angel zia dan ang chia chutlu le turani a ti chuan chumi nuwa chuan process ti hi kan click le anga
ti chuan online in appointment kha kan book don ta ani ti chuan kan details te kan kal du ni te ron lang ta book appointment ti kan click anga kan book ta appointment confirmation status ron lang ta ta hian print receipt ti hi kan click le anga receipt kha kan print le anga hei hi kan kalna kan zu in entir na nia khan kan keng don ta ani kan soi ta kan khan dam do in than khat le ngemo kha chuanin receipt print mai ba ka khan in entir na man kha online a pek thei turin slot an lo da tela hemi OPD card man cheng som ni ti ta po kha dam do in than khata kha chuan pek thei ngal mai khan a om ve ani ti kha kan soi du bokani ole kha online na registration dam do in sang kan kal du na appointment lo book log dan OPD card lo lak log dan kha nia ti chuan he OPD card kan lak log to chuan thui tak in thar kha alo ngai to lowa poisa kan la pelo ni chuan cash counter a poisa ba pek mai turani a receipt kha en tirin tin engemo awanga kan kalman lo emo ani point he receipt mang hianin in en tir kha thereng to ni ti kha kan soi du bokani ole khati zong kha tun tuma kan video ron siam thei chu ni le ta clear tu den lok na pakhat tal in nei kan be se ya indira mun sanga in en tir tura kan kalna sathin ema wangin online na appointment lo book dan hi kan theyang tokin kan siam ani channel min lo subscribe saka tam theyang ber he video min lo share sak turin kanon ngen bok cheu tun atan chuan du tok phat mayang in zawain mangtha ni man nom vekule